Sator. Apay, awanen plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro? Kuha, awan mo iti panunot ko na italinay. Kun may sa lakaya kaun. Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Mabalin pa'y. Makitan tao, balasan ka. Naimbag nga oras mo, manang. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Ay, agyaman ang manang, Naimbag man ta nakapasyar ka. Itang man pa'y. Nabayag ngamin adi ka imimay dito'y balay. Ay, ada nga min problema. Anya manen a problema day ta. Ada nga rod itartarayak a babae, isi lugar tayo. Ipilit na tibagi na kanyak. Kat jakmat ay ayatain. Ipilit na kit din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang manang. Kung amin, nabartagak idi. Iso jak na puutan tinagdaton kan ko na. Ngam sineryoso na gaya. Pinay, ikamat na kit din tibagi na. Unay kalakit din aya. Tila aramidom ngamin. Nabartagak nga rod idi manang. Jak amo tayong bagbagak. Kahit amangan no adda pa yun napasamak itinagbaetan niya. Ada nga rod, bunga lang ti arak day chay. Daitan ti bagbagaken ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin kamutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat ngamin ti mangipakita iti motibo kanyak manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikas na? Wen manang. Ay, kasaritam to nga ro din ni bayaw. Tamakipag naedak pala dito balayo. Ay, kababayin samat kan kwa na. Awan mo't diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpot day chay. Awan problema kan kwa na. Agyaman na karot manang. Si katay kabsat ni Linay, baraw. Ay, uwan tata. Uncle, kunam kanyak. Ta uncle nak ti asawa ti kabsat mo. Ah? Uwan na, uncle. Nataer ka, baraw. Anyat nagan mo. Benjo, tata. Ay, stay, uncle. Talaga apuliyo ti nagugwapaw ken napipintas. Ha? Ay, nay, saan mo't, uncle? Ay, umay ka. Umay ka, baraw. Ada papananta. Ha? Sa dino, uncle? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko ka. Mapanta iti parlor. Ha? Ada parlor yung, uncle? Ada. Man manuak ang mapan ijay. Dagiti la beautician ko ti ada ijay. Ladies, yam amok to ikabsat ti asawa ti kaanakak. Ni Benjo. Hello, naimbag nga orasyo. Hi, Pogi! Adan nobyam? Ha? Awan! Uy, wow! Chance! Ay, Carla. Ha? Saan nakaapagan ano ni Benjo niya? Iga magkidi gumatrang iti ara kapag sasangkuan tayo. Kas pang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kat, anya nga iti planong ita iti biyag mo, Benjo. Agaplaya ko mga agabroad manang. Ay katsi ka Addalataken ka day ta. Addara mata makwarta. Ibagam no kasapulam. Tanakasagana kami at tumulong iti asawa. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panagabroad mo. Ay, thank you manang Ngam adapay mo't kwarta nga ramatag. Adapay mo't nabati iti urnong ko manang. Apay, naumakan nga agtrabaho dito'y pagilian tayo. Wala nga rod manang. Manipod nag-resign ang iti kumpanya ang nagtrabaho. Kasla na po ka mo't tiganas ko ngaag-apply iti sa balay. Iso napanunot ko ti ag-apply langin para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyog kini Uncle Sator. Ta-er-day jay nga ulit ti asawa. Sana bale, tanasingpot mo't ni Uncle Sator manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong nakaday jay nga agbarta. Di ka madanagan manang. Tawan ti usem ko iti arak. Anya nga iti ayan tesem mo. Babae. Di manang. Saan mo ta? Ulitak Benjo Saan aga po ta nataer ka kat tutupang mat aminen nga agkursonada kan ka.
Mga sawa ka kiting. Ta mga numalakayan ka abaro. Kaya't ko pa'y tagpapas nga agbaro, manang. Talaga saan na nagawid ni Bayaw Naganasan nan santiag na dito yung lugar tayaw. Ay na, kasano aya kat adda itartarayan na babae ijay lugar may Emilio lakay. Nataer ngamin ni Bayaw. Sana nakaskas daaw. No ado dagiti kurso na kang kuana. Mga sawa ko mga minang tapno agtalnan. Anya mabalin mo nga no di na pa'y kaya mo iti mga asawa. Kamaysa ka kaya nan sapay taga brown. Sapay la ko mga rod tama pagasatan nga aga broad. Benjo, kursunada na ka ni Carla. Anya? Agam, imbaga nga dan GF mau. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manggal? Katawan pa'y mo't nobya? Di mo't at pinanawam a GF mo iji lugar yaw. Jack type day jay. Isu lang ti akin, type kanya kangkal. Benjo. Kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kasla barkada ta ngem angkel ti awag mo kanyak. Ha? Apay no manong laangen ti awag mo kanyak. Uray ta saan ta mata talaga nga agangkel. Adakan ka day ta, manong. Ay kastaman. Mayat. Awan. Manong kunablatan kanyak, Benjo. May mayat adenggen. Alan amang sator. Tulungan nakmo to na ni Benjo. Crush ko talaga. Ayag tal na ka man, Carla. Sana ka nga ron apagan ano day jay. Adan GF na. Nupod na nga dan GF na. Ayan na nga rod. Awan mo makita ka kakuykuyo. Wano kakibkibin na. At da iji lugar da. Iso alipata mo day taarik nam ka ni Benjo. Litag. Saan nakaapagan ano day jay. Tasaanan anawaya. O anya, kumusta ti applyan para abroad ading ko? Ay, awan pa'y mga rod ti update agency, may manang. Alanganan samot tan. Anya, kat, agaplay ka laangan ay tisabali at trabahom dito pagilyan tayo. Uray tadamot na ilupas mo. Wunto, manang. Awan pa'y ganas kung agtrabaho ita. Gundawayam kit din ti agaplay iti trabaho, takaub-ubi nga ang Benjo. Kaanon tong agaplay ka? Inton overage kan? Sayang ti inturpos mo, no di mo may apply ading ko. No kayat mo, si kanti mangimanihar iti parlor ko, Benjo. Tauray saan kan ngagtrabaho. Ha? Saan ko alin niya ti parlor, manong? Agtugaw ka lang met iti ayan ti kaha. Si kati para awat iti bayad dagiti customer. Anya? Di ka matanagan, tapag guduan ta ti birok ti parlor ko. Medyo dakkel ti kita ti parlor ko kunamsa. Manong, madamag ko man lang. Apay a parlor ti pinili man negosyo. Isumot nga rod ti adda, di ison. Sana bale, tadakkel ti kita ti parlor ko. Isu nga rod apabanjing-banjing nga klaangan. Taura jak agtrabaho at dalat na pangalak iti kwarta. Sa bagay matkit di Sige nga rod. Panunutag tinay bagayo, manong. Nagtaarmod tan ti simublat a cashier mi diti parlor. Ay, sika talaga, Carla. Rugyan nakmanan. Agpay sumat. Sayang nga ro, tandamot ka nun nobyam. Ha? Angam okay lang. Sana bale, agsina kayong tumot lang. Anya? Uy, managraba ka talaga. Ay na, irwa mo tibagin kanya. Ang paribanak man. Ha? Ay, mabit lang ha. Asikas wag ti kasangsang pata customer. Nagpintas mo tanday dya, babae. Ay, urayak nga umayag bayad. Tadamagak man ti cellphone number na. Agyaman ak tapinatgam ti awis ko, Lerma. Awan anyaman na. Saan ako nagpalpalikaw, ha? Ibaga kong tipod mo, Riknak. I love you. Ha? Kadagiti amin anam mo ka, babae. Sikati nagpaiduma ti kinapintas na, Lerma. Sikati nakariknak ininapod nung ayat. Di ka madanagan. Saan ka nga apuraan na mga klong kanyak?
Sapay ko ma, taada namnamakan ka. Aklunak, adamat rignakken ka. Ay ayatan kamat, Benjo. Ah, agpaiso? Ay, agyaman na ka. Pinaragsak nak itikas taunay. Sapay ko mata dinak tulukuan, Benjo. Santo Apolos, kat kas pamanatnag ko iti kinapudnokan ka. Ikalaysa ka. Ha? Wonlir ma, kayat kan nga ikalaysa. Itaman pa'y nga da sineryosom a babae, Benjo. No kunam nga ikasarmon. Ay, ayatak nilar mamanang. Iso na lang ta. Taan niya. Agkurang tigas tusak. Diyak ngamin kahit nga itantan ti kasarmi na mabalin. Ala, no anyaman ti pagkurangam, siyak ti mang puno, ading ko. Tumulong kami. Ay, agyaman ak unay manang. Benjo, gimatang ak iti baro a jacket kan pantalon ko. Iso nga katangan ka man. Agpadata iti jacket kan pantalon. Ha? Ala, nakababain manong. Adaman ginatang mo arilok, iti na panalawas. Tapno agpadata iti gamit. Agpadata iti sapatos, relo, jacket, kalugong, pantalon, kan aminen. Ha? Agyaman ak garot, ha? Nagsingpit ka kanyak. Wen, talaga akasta no napatag ti tao kan ka. Ha? Ay, wen, da ito'y gayam ti kita ti parlor ita. So nga gudwa tamanan, Benjo. Ala, si kanti manggudwa. Anya ngay mang sator, naibagamon ka ni Benjo a crush ko. Ay, agtal na ka man mat, Carla. Ikaten ka dito'y parlor, makita. Ha? Apay, napanan ni Benjo. Rimwarmat. Sino ti kadwana? Dahil manen alerma? Katuan nag-date daman siguro na. Bulakbol mat dahil Benjo. Wan nga rod, kanayon dangag ko yung iti day babae. Makapasuro nakit kitaan. Mabaybayan nanti trabaho na dito'y parlor. Ununaan nanti panagbulbulakbol na. Masurunak manen no kastoy laeng. Agsarita taman, Benjo. Ha? Pastreken hak dito silid mo. Tada kayat ko apun ken ka. Puno ka di tinaamuak. Naamwang man niya, manong. Puno ka di nga agkasarkan iti mabiit. Kwa, plano mi pa ilang, manong. Saan pa yan natulag ti kasarmi? No kasta. Talaga nga agayan ayat kayo ni Tidayja Alerma. Ha? Uwan manong sator. Hawan babain mo! Manangalilaw ka! Diyak ipalubos ang maagaw dakati sa balikan niya! Anyat kahit mo asawan, mang sator. Ilimod ko tirik na kan ka. Inayat ka ni tigas taunay, Benjo. I love you. Please, love me to, Benjo. Ikarig, ipaay ko amin na kasapulam. Basta siyak lang ti agtagikwagan ka. Mang sator. Ipatay ko numapukaw ka iti biyag ko. Please, don't leave me, Benjo. Pangaasim. Agawid ako ni lugar tayo man, ha? Adakan ka, aading ko. Desisyon mo day ta. Pumanaw, Benjo. No pumanaw ka, sumurutakan ka. Panawan naklatan, nagaslawan ang yaman na. Awan karba nga mamang lapod kanyak, iti kayat kong aramidan, mang sator. Ay, sus, anya nga awan. Dakkel ti karbangak, taada na kinaawatan ta. Ha? Uncle, anyat ibagbagayon. Ada na kinaawatan mi dito'y kapsat mo, Lenny. Ket iso ti papanatibirok ti parlor ko. Ha? Sana po nun day ta. Agparparbu iti sarita day to ataw man, ha? Ay, agtana ka. Padasan ti pumanaw ta talaga nga surutan ka kunak nga rod. Kukwa ka laeng Benjo. Naawatam. Uncle. Nabayagan nga mo, abading ni ulit agkaw. Kaya lang bagbakagan ka, ha? Tasaan mo nga rodamadlaw. Ay, jakla impagaro akas iti kinatao ni Uncle. Katidakas, ibagbaga na nga adda nagkinaawatan da iti kapsat ko. Ngam ko namat ni Benjo, adi na inaram apulos.
Bayan tapalot po tagtuman na naimbag ti ulit agaw. Ang Kyle, agkasaran iti mabi ni Bingyaw. Lipatin niyo kuman. Ay, saan nakaskari na timang lipat, Emilio? Insakripisyo kaya parlor ko para kan kuana. Naggudguduan mi ti biro kaya parlor ko. Noan niya ti gatangag agamit ko, gatangag mo't para kan kuana. Noan niya ti adakanyak, adamat kan kuana. Noan niya ti kanag, kanan namat. Kuna naman ngawan nagkinawatan niyo. Ay, kalpasan ti amin. Kasjay ti bagana. Ouch, ang sakit. Kaiba kayo, mantik pa isaw. Apay, nagaram ka na kayaw. Ay, saan mo't kitni? Ngem, emyo kami. Tanadlaw ko kanag ititig-tignay na nga damat pa naggusto na kanya. Babain lamang ibaga itipod no arik nana. Ang Kyle, bidot yata piyaw. Kinodanubya na. Ay, inmun unaak ngam Genobia na kaanakan. Lipatan niyo kay ni Bingyaw. Ay, diyan ka pa ilan kaanakan. Nagsakit ti barugong ko. Ay, ouch. Insang sangit ko ti sakit tinakam ko gapu iti panangasawan ti lalaki nga inayayat ko. Kunak nagbaligi akamang tagikwak ni Benjo, babaan ti panagparbok iti sarita ngam nagbiduta. Ti amok maayat nak babaan ti kwarta ngam saan met gayam. Awan tinaramidak no di tinang waya-wayaken kuana. Tapod numet nga awan nagkinawatan me. Inaklon ko latan ti amin kat ita na kay liwliwag akon kat naragsakak meten. Jakon nagayat pay. Tilatan parlor ko tinang ibukbuka kiti panawan ko. Alakastan, tuy pagayam mo sa tor. Amom pagayam ko na imimnas, wano naragragsak metlaeng ti agayat, no dua kayo ang makarikrik na itikasta. Saan la amay maysa ti agayayat. Nasaya at nakailiwliwag ka metlaeng. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam sa tor. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Baldo, saan napod no nagantin tayo patangatangay drama itangam sakpay na. Hello ka ni Maxi Frankie dita Germany, Bernabe Magili, ka ni Federico Benito dita Canada. Kastimanti ko na ni Kabsat Baldo. Dear Manang Biyanang, ideawan pa anak mi iti asawak, may sat ayan ti imatang ko. Awan sa bali na saan ang dagiti taraken ko amano. Isuda ti liwliwa, kan pagpalpalabasa kiti oras ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay, nagmayat yagi na taya. Awan mo titi abay ko ni Baldo. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat. Nga madda ka man ditan. Nga apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga aprusan. Hay! Makapasuron ka mo't Baldo. Nay, Sara, bigbigat nga man, pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanen intemplaan iti kapeng. May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo.
Bakit? Nakaluto ka ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ay ati papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tinda kita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay kat wala, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, handa ka mat baldo barak. Handa ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man iti babasit na manok mo. Kita ipiyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ay, kasta ka na Mala, umay ka nga raw, tayong ka mangala ijay kulungan ra. Anya man na dagito nga sangput mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kanyang kalando. Ta napiste na kita daduma tarakin ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadua tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si Kamoy. May kayon, tamangan kayon. Isa, dua, talo. Na, ako na ka. Kaslakurang timanok ko. Ay, bakit? Nakitam ka rin timay sa ataragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita? Kurang matayin. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtalaw na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no addaayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw? Awan, lakay. Iso di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, awan friend, no kaya na. Ngam, amangan no di namanan mapanawan dagitay pat gan na una yatarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasimlat ang awisan barang umanugot mo lang. Ay, wan friend. Padasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat? Awan mahit bakit? Bantayak lang dagito yung tarakan ko. Tamay, inot damot na may busag. Ah? Kasta aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Andi Carla, di ko ka din nakita na iti babasit ang manok ko. Ado nga minti mapupukaw. Ay, awam mo nakikita, Baldaw. Ang mga muno pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat na gadua tarakin mau baraw. Owan, di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante. Oreno kagura na ti kaadat tarakin ko. Di mula mo Baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga asawa. Amangang kiidino ilalako na itinalimay. Di mula mo Saan nga maaramid ti asawak na ita, nana? Oh, amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawa, Baldaw.
Nagmayat di seminar tayo, friend. Adu tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awan pa'y latbalak yu kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maadaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapanagpailo. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadaan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasad tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga uni ti babasit a manok. Guni-gunim lang mo day ta, Sara. Apay kung mga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya. At da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay ngagkarkararagak. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay siyak tinumero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apay ngagpupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan? Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga uni ti manok ije balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbaga na. Kasta? Ala, baybayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya o na Carla. Kan, agsasao kay ngagmaymay sa. At dan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, ken agsasao ag ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati adda bagbagtit na? Mabagbagtit samot ngagpayson na itabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga abigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay no, po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Ape bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigbigat ngagbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan pa kay. Baldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay na, siya akong ti kararagsakan nga asawa ita. At danton anak na bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat mo asidaan. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Ken jet tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kasta nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumabot na bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo jayan Isumot nga rin di kayat ko asidaan lakay. Ay na, pangasim bakit? Nadya lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan pangaasim.
Ay, apayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka dia talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, ni bakit mau? Ngunaro dangkal. Anya nga di aramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yang kal. Jak kabala na partin di patpatgak unay ang manok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan numaalisan. Anya, apay, kaya't mau ang maalisan di asawa. Ay, saan angkal? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Ken patpatgak unay ang manok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw, hatarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tari, masentensyaan ang tibiyag na. Kay, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito'y tarakan ko. Awan ton tiap aprosak kami ni Gat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tao eh. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si Daang ta dayta? Inton bingatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak kay kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parce kaon ti ingungutak atarakan kao. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaan. Ha? Agpaso bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patpatgak ang manok ko. Okay. Anya nga ron ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wine. Anya? Pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakan ko bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga ron ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga ron agid iribredop ko biit. Reingan nak to no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talaga ay. Wala nga ron bakit? Nagmayaten no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno kaslamat lang manok nga taraok. Pati ito'y putot mo, aramidom mo ito nakaslamanok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay, madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na. Ay, kano kaya mo? Birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya ti kasta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga san iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kwa na. Adamang mangag ko nga unit ti manok iti balay da na nakarla.
Awan mo tarakan na amanok ti amok. Aguray ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay da. Hay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabaka numangig na kayo manon ti among yaw. Dito ba nga? Why? Nana Carla? Ha? Anyat masapol mo, Baldo? Mabigbig ko na kita amanok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw amanok ko. Isulakit niya kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan saya ti aramid mo, nana Carla? Agtatakaw ka. Kwa ngamen. Kastoy nay. Iso naramid ko ti kasjay. Ta, mabusurak ngamen. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamen. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo't nagiti tarakan ko. Pasensya kan Balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana mangisublay kadagiti tarakan mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun to pa'y. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaruba. Isumot gayam tinangala ka dagiti tarakan ko. Pinarti na pa'y kitin at tinagduma. Kunak to pa'y kat. Idi pa'y laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaer si ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwan, bakit? Taraok anak. Ay gida ka palang wahin. Taada si kasuan ni Daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw iti ni Nana Carla. Isom ti parche ka pagtanggadam. Ay mayat ang arod lakay. At adwam ti sabaw na tapno adu ti maigup ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu mo ti gatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay. Agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwan, bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Tapat ti manok? Ipapudutang pa iti pagdigos da? Huwan, tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ko. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatgan kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanak katumpungak iti nasingpit nga asawa. Inba may sak nga roden ti matang ko kadagiti agina. Kadno dalangan free time ko, iso ti panangasikaso kadagiti tarakan ko. Naglabas pa iti tawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abu nga mi iti asawa. Daytaman nga rod ti kapadas akajak tupulos malipatan. Ti kabsat wanugayim mo, Baldo. Alagagayam, ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your notes, para iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagni na kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello, Papagayam! Kumusta kayo? Naragsak man na Paskwa iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat nga intay ba sa itakat manipod kanipagayam tayo abeni, sana pudpud no anagan.
Ngamsakbay nakablawan tay pay ti pala si family di Tabugyas Benguet. From Abnel Sipaka, iti Cyprus. Salis Mix Vlog, Bing Soriano, Alcatlin Dumayas, Kanilolita Ventura, Kabang. Kastoy man ti surat ni Pagayam Benny. Dear manang biyanang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan tila nga. Agtayagak iti 5'6". Medyo narapisak, medyo nangisitak, iso asyak tay makunkuna atol, dark, and never mind. Never mind kunak, ta sa anak ngamin anataer, ngamkit day sa anak mo't atay kalaadan a lalaki. Iso ngay bagbagak dagitoy, takayat kuman asikat ti mangibaga, noan niya ti kurang kanyak. Tadamot basit itsurak ti kunak, ngam apaya kastoy ti mapaspasarak. Ala, rugyak nga roden tag salaysay tapno maawatam ti sibubukal nga istorya. Rugyak tag salaysay, idinaklonak ti kaunaan, anobyak. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapuiti kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agluwa ka ngay, Benny. Ay, uwin tanay, di mas baalan ti kinaragsak ka. Sika talaga. Makaisa makmat kan. Into bigat, agpasyar tatagdikta. Rampakan tamot ati umuna nga aldaw ti panagkinawatan ta. Ni Diana. Tay anak ni Lolita. Muntatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Dayta nga minti kayat ko, iti may sa babae. Apay, si Mang Petay na naggapo iti pagyaw. Di mo't agtrab-trabaho. Kas sales lady iti may sa amul ijay. Muntatang, ngam nagawid ay. Di na kanu kayatin, tagtrabaho. Maya, kay. Nakachamba ka, anak ka. Ha? Apay, nalaada ka di unayin na may dilig itinopya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti atawan na panagdatong ko kang kwa na nga ay. Ngaraw, nanos ka unay, nag-araramiti na iti Diana. Ay, kunak ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko, tinagaran. Ure adda iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya inararab ko iti silpaw. Kita inyo man. Kaya na siya mo ilakanyag. Iso ka nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana, hanay. Jak amuno kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan numaupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya day ta, ha? Kaya ba ka ma, ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok ijay bagyo. Saan ka kadi maupay kanya? Saan? Apay nga maupay ha? Basta nagsina kayo na, ha? Wan, Benny, nagsina kami. Awang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Di uray limati nagbalin ang nobyaw. Basta nagsina kayo. Benny. Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. Agyaman na. Man nakaawat ka gayam, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikugak ko lang. Wan, Benny. Ay, agduan abulan ti sikug ko. Inalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan na. Ngamsaan mat gayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawanan. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya.
Kay masikog kagayam. Wan, Ay, agyaman na ka. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtagarin. Agsao ka Anya nga iti makunam ita. ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga agawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak anatang pagay. Ah? Agawid ka adagosan? Manula ka minutos ta nagtugaw dito'y parke, Kwa, basta agawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga agawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Tatang. Uray sa anak agwapo. Dami lata siguro karbengak ngagpili ati asaway. Kaya ti agapit iti saan ko ngay mula. Anya, Diyan kaya nga nagibaganto dagiti tattao. Para takopa lang. Diyoray sa nga pulo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mo nga main. kahit naimbag ata yung pundo na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil. Nailaw anak ko man yaw. Insan, inta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay kawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti usto ha. Tado ti babalasang ijay. Kawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ha? Alam ang garot insan. Tapno makaasawa ka matay. Sige nga rin insan na. Ta inakpagpapo guys. Di ta pa agawawid insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tanto nga agawid. Enta makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Agingay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ay na, nagpipintas kang paiso na kiti babalasang dito insan. Uy, kita danto yam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan san. Ha? Apay ang dapat kabsa na. Kaya umamay. Tay buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas da dyan san. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na kain san. Wen, danag mo na ya. Padasem lata matigasat mo kan kuana ha. Tay ko na nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng maisala. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kayam ni Susana. Ayos na ito niya. Isang timangyam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ko anak ko na. O sige, put-putam lang tidakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay na, apaw. Marik na kagayat ako ni Tiday ito babae. Nagpintas niya. Kun madlawa na lambeng. Nagpigkat mo ti pa nagkitam kanya kon. Crush na kanya. Ha? Ay, kasanungay ang adlaw mo, aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay na, narakop na kunyaw. Ay na, ay, kanya pala ko ngay. Arako po, matanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanong. Danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanamak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga.
I love you too. Ha? Enak talaga. Agayan ayat tangaro din aday. Kahit inaklod na ka adagaos. Kaya natang. Longhir maninday yay. No dya nadlaw nga adamo pa naggusto na kanya. Dya kumama maiturag nagdatong kang kwa na. Hanggang nadlaw ka kung adamo rin na kanya. Iso nga idinaram ka aw. Uy na dahagos ti sumba na. May kaduan anubyong dahi tabi inay. Asawa mo rin dahin. Tapos saan nga susukat, inubya. Kawang kadi. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag dayay, tabalasang. Sana kas ka ni Diana, masikog magayam. Plano nagpalukwan, ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa'y nga ta. Why? Kinuray saanin na nasinaw? Basta saan laga ang masikog, akas ka ni Diana. Maklong ko data. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kan kuana. Ay kamayatan Nay, si ka maggayam ti sarsarunol, insan Benny. Ha? Sumipngat nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na naggapoy bangkag mo. Wani insan tayo, insang buko sinibugan. Nagijimula ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagan sa ayor urno nga munti pa ng asawa ma. Ewan na, tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ay unaw kasinsain. Inton na ikasar ka. At sarsarong karam matlaka di tinubyam ije lugar do. Ewan na, ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay good, kita umang. Tamangan no maliwayam asarungkaran kasinsin. Ikamlatay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako akiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan mi nga kasar ka ni ipag mo, insan. Kada problema insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Input no ti asawa kanyak. Diya mga min nakadkadwa day jay nga ipag kaw. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipag kaw. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanya. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Iso mo ilasag paminsan na makita ka dahil kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag ang nubyo na. Tanong maalanan ti kay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dato inyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na ti agbalaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga agladingit kanto laang insan. Iso, baybaya mo. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamang imbaga kanyak. Ati kasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara, masakitan ka. Inggagara? Ha? Apay, naumakan binay. Di ka mag-araraman. Naginanak, pa'y tatang. Panagri na ngamin, kaslawa mo mapagtal ka na babae, ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan, basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kao. Ay, tatang. Nadidigra kao. Sige, tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan.
Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay, sige. Umunag ka insan. Ay na, nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tinak ikasar ka dagaos. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya? Wan? Awang mo binakitan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kung tayo kasarkaan, ispay. Ala, kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa, tabakot akon. Nada, ubing kapay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 20 uraw. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na, aklunin na ka. I love you. Ala, pinagbatamatan tinakulap ko. Amangan no makita na ta. Iba tanday tao, yaging gaadi na aklunan. Ore makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mat api martas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta, agayat kamutang kanyak. Ala na, aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat nagbenny. Sigurado ka, Binay. Asawam ni Ispay. Huwag nga rin. Apoy tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga binpatyain nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sama nga ni Nanay Ispay so kastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagambayt. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumtang. Awanan iti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakot-akot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di kat ti pagyamanak. Palubusan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti Na, kunak no da na biro ka maun. Imbabawi damay. Isungin nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Apa nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka nakan. Tanay, di magawid din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga taaya, uncle. Una naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Una na ngagsublimot ladagos iti kalman. Hindi mo nagawawi dahil. Ay na, diyan mo ngamin makuntak, uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hello, tatang! Hello, Binay! Apay, Mau! Kasar mo ita, nga magpalpaliwawan ka. Ayan nga, dagiti mapartay. Pagan ano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sa asarumay? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Agraman din siyang kaw. Ay, apay akas tati bagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Panjangay! Da kayo ati mga kasar kan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige tatang, may! Kas day tirumbang ka na ko ada. Tapno reknain da may timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabayan tinaramid, Mau.
Apay, pagbainan nyo ko ma. Nasakit nga min tinakam ko, tinaramid ni insanggaw. Ingagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna, ba't takas dyan ti ugali kang trabaho na dyan nga ipag na. Imbaga na magkang ka, adi na unay am-am mo di ipag na. Ay, unay yan. Day tagayam ti pagsaksakit ang tinakam mo. Amo na! Imposible at inamaw. Aha, mamati ka mo ito ka. Ah, ay asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny! Basol mo nadadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha? Ah, apay aya Susana. Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay may. Umay kan ko na! Ngay tanod dadaga sa mapasamag kan ko na idarom ka! Anya. Benny, di na kumabat paglulukwan. Pangasim. Ay, kwa. Ipakawanan na ka, nana. Nga masapon nga linipatan. Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa. Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Tiamok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kankwana kat nagkidawak iti pamakawan. Iswa na awatan nak. Kat dinan impilit ti bagina kanya. Aklunak anak kulaapan ti panunot ko iti dayda kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kadainsan ko. Kastamatan kanina na SP kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Ala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, no pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti bales-bales. Ala, pagadalam dayta. Bueno papagayam, di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benny. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wanin yornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Merry Christmas, kan God bless kada kayo, amen.